predsjednikom DPS-a Milom Đukanovićem. Žrtve zločina u Štrpcima ne smiju biti zaboravljene. Zločinci moraju biti privedeni pravdi, a država mora udostojiti odnos prema žrtvama. Poručeno sa manifestacije održane u Rožajama povodom obilježavanja 15 godina zločina u Štrpcima, kada je iz voza oteto i ubijeno 19 putnika, većinom Bošnjaka. Povodom sjutrašnje 15-godišnjice od otmice putnika u stanici Štrpci, NVO Forum Bošnjaka muslimana zatražio je od nadležnih državnih institucija da ubrzaju proces temeljnog suočavanja sa prošlošću, te da se otkriju počinioci, a odgovornost personalizuje. Forum Bošnjaka muslimana smatra i da bi zadovoljenju pravde doprinijela izgradnja spomenika u Podgorici. Maja Lalić. Forum Bošnjaka muslimana povodom sjutrašnjih 15 godina od otmice u Štrpcima pozvao je relevantne državne institucije da stvore formalno pravne i druge pretpostavke za utvrđivanje pune istine o svim mogućim zločinima iz perioda 1991. do 2001. godine koji su na bilo koji način vezani za Crnu Goru. Savremena, nova, demokratska Crna Gora ne može biti srećna na prikrivenim ranama i zato tražimo od nadležnih institucija, Skupštine, vlade, resornih ministarstava, tužilaštva i sudstva da ubrzaju proces temeljitog suočavanja s prošlošću bez izgovora, konkretnim i sudskim utvrđivanjem odgovornosti i kazne. Predsjednik Savjeta Foruma muslimana Bošnjaka Husein Tuzović istakao je da zločini ne smiju biti zaboravljeni. 15 godina od otmice i progona tih građana samo zbog toga što su nacionalno bili drugi, a ne oni koji su taj zločin napravili. Etničko čišćenje čitavog područja Bukovice, koje se također desilo u tim ratnim danima, bilo je upereno protiv bošnjačkog stanovništva na tom području. Bukovica se nalazi na području Pljevačke teritorije. Otmica i ubistvo putnika u stanici Štrpci na željezničkoj pruzi Bar-Beograd dogodila se 27. februara 1993. godine. Pripadnici paravojnih jedinica Republike Srpske oteli su tada 19 Bošnjaka i jednog Hrvata i pogubili ih kod Višegradske banje. Većina ubijenih bili su iz Priboja, Prijepolja, Beograda i Podgorice. Još nije poznato gdje su posmrtni ostaci ubijenih. Za otmicu putnika odlukom Višeg suda u Bijelog Polju na 15 godina zatvora osuđena je jedna osoba.